Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Istri TV pasal sebenarnya murajaah gitu pasal ini story etinan lahat dan ini nang Allah Subhanahu wa taala si etinan sikite manusia si ipun beletelu lahatan kaisa ini petuhan te ku itu ini si dunya mian lahat si kedua si alam al barzakh lahat si ketelu ini darul qarar etinan sel akhirat mengemeg dalam surga mengemeg dalam neraka samian lubus Bisrat di pasal si sebenarnya ada pasalanu pasal ini lahat dalam kubur lahat dalam kubur ketika pelhatan manusia dalam kubur pasti bisrat ini yemen kuburin mian dukemen luahan den dukemian bang mukmin ini nang Allah Subhanahu wa taala saben kubur den bagi bang etinan ini atas telu parkala manusia Kisah kafir, kedua munafik, ketelu yene manusia mian muslim atau awe magmaksiat. Itu semen nang wallahu subhanahu wa taala kubur nen etinen hubratun min hubarin niran. Amban nen kubur lay dumen kahapan sumegua dumen doa sumegua etinen ebut ye pilihan nen mian stegelan lay dalam kubur samen pinalai Allah Subhanahu wa taala. Uste bisraku sebenarnya bagi lai manusia yang dalam kubur ia berisratin tinen domen kapan le semua insyaallah bang pada kita bi nian kubur ten bihinang Allah Subhanahu wa taala kapan sebab kita bi supaya itu kalian tebi yeme manusia mian mekesipita na dalam kubur sababan kubur ne tinen meke sikpita ne dalam kubur niya meke kehinang we ne tu si dunya tinen maksiat ini nang we ne tu si kelum ne se dunya ye pinte manusia magmaksiat mian nada bisrat pinte ay azab ene si kafir le duk si munafiq le sendi so peke keteluren la inazab dalam kubur wallahu subhanahu wa taala manusia ene manusia tinen magmaksiat etinan hilang nen maksiat tu yang lodun samian ubus ina mula atal ahamul asbab asbab adab al qabri lil muslim si muslim etinan asal cinik sa manusiain lai dalam kuburnya bisa dia muslim bisa ne magsembahyang bisa ne magpuasa magzakat magsyahadat samian si Allah Subhanahu wa taala duk si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etinan muslim dua min Israel tu kafir, dua munafik suwe lil muslim. Si si manusia muslim le. Sumegua nian pege magmaksiat dia. Us ine mula maksiat tehirang nen mian sababan iye inazab le dalam kubur ne. Ini min Israel biku itu aham wasbab adzabil qabri. Dua haja ini. Suwe ini ted bang medelan ne Qur'an. Mes dua le ibata suwe ini ne Qur'an. Ini penuhutan bang tehinang we manusia yene maksiatinin mian inin penuhutan yene maksiat sinduhin hetinin pangazaman ile dalam kubur inin mula te so duman hajinin ne daja kita be mian PBK one so itu ne Qur'anen bang delan ne Qur'an inin penuhutan hetinin sababan penia azabin ngagad lirem siksa si muslim siniksa dalam kubur ne muslim lay bang tehinang ne yene maksiatinin tus kelum ne seluruhnya Kaisa nagdatag na pinetar ko salah. Manusia Muslim sumiguwa magtinggal sembahyang. Muslim sumiguwa magtinggal sembahyang. Biyan dembuwa besara manusiain bang magtinggal sembahyang balik dengan na Muslim. Dengan Muslim. Ini hukuman din atau ini pengendahin dengan munafik.
Kafir. Kafir na tadi. Iyan may ulamain tiya. Masal magjam'an may ulamain sa amin. Bang manusiain, itinan tark, itinan maggay, magtsambahayang, magtinggal sambayang, asal kafir, kafir, kafirin, duman kafir si kita, pagkaya ngamayan, ngamayan bang yan kafir, mo anak iyakan, anak asuk, anak sama, sumaguwa, kafir si Allah subhanahu wa ta'ala, may pungtin na ito, pama, may usbate, lu si hati ba sila sa amin, may nanganakano sa amin, so kaya magsambayang, napagay, no kafir, asal, pinapihan kayo magtaos. Bisan kaya tinimbat asal may binisran atau sinuntok atau pinuwan sa amin, ano ko pinag-apir? Mag-usbag ito, anak-yakan ko. Sumiguwa, kafir si Allah subhanahu wa ta'ala. Kafir si Allah subhanahu wa ta'ala sa amin. Kuman din. Nanapsinin gai, manusia ini sih pini tark salah muslim muslim sumiguwa, pagkana sim ikhtilaf ulamain, mian tahinang iya muslim kay biya kafir. Sumaguan ng sinin bustan pagsambahayang nen. Ay nabinin. Bustan paginang nen bang petek ka ng bahayang bang petek ka gai. Niyan etinen. Sayan mananen. Manusyain bang muslim bang magsambahayang gite hukum si Allah subhanahu wa ta'ala kafir iya asal qatiyan. Asal petek kafir ene pitte me muslimitan pitte me asal me tikret me magsambahayang magsumba me me barhalamian dikai so bang tikret ng bahayang mian pitte me mian delewin min duwe min telu ubus me dambua at enunen nayen mian inabinin dumen kafir muslim sumegwa muslim magmasiat si Allah subhanahu wa ta'ala naus masiat nen isbab peninggal na sambayang le Gay manjari kenan te kafir asal anu teet, duk ike manjari bisarate bipirain kafir keu. Bang ne ke magitinggal sambayang de waktu to waktu gai. So bang magsambayang bisab, sumego ang petek ka sa samian, petkeng na atau petek ka lisu na samian. Ngene kropen ng bahayang sumu sa atawa perelo na kaam. Ti apinain ne tinen lem isemek ko na tawa bian bakas mangi ko ako tebi amente mupu atawa ini du erune pente bente erune lais lagi bakasandal Omar ge bakasandal sila bayu lisuan sabian suwe pinne su melul men ko nang bahayang magribnya ko nang bahayang ibe ko peking pirain na masuk na iya marusa idumen kafir ke idumen kafir sa Allah subhanahu wa ta'ala sumegwa magmasiat magmasiat sumegwa muslim si Tuhan muslim si Allah subhanahu wa ta'ala dok agama muslim yatin agama Islam sumegwa taabut iya mati le dalam kubur inasa bi Allah subhanahu wa ta'ala tamanan pangasab sababan peginang na sambahin sa iyan ina asab na dalam kubur ina malik asab na dalam kubur ina asab na dalam kubur ina man ina siguro sila ka mekero Israel manusia etina si pagsambayang nin magtinggal sambayang inasab niya wallahu subhanahu wa ta'ala dalam kubur tagna inasab sababan pangasaban niya wallahu subhanahu wa ta'ala dalam kubur saban pagtinggal ni sin sambayang nin inasab nin kubur sine kami si umar sine kami gato nin dalam bisa lagi tiba kuta hininang wallahu subhanahu wa ta'ala kuburan ini hupratum min huparin niran ebut sabi ka na sa dinan na pintin hininang wallahu atin magtibong ibang sa Allah subhanahu wa ta'ala banene iyan manusia nagtinggal sin sambayang muslim sumewa bang iya mati kubur nen hininang wallahu subhanahu wa ta'ala si iya la delem di kubur le ebut itin le pelihan delem ebut samir ini pintu tengah-tengah azab ini begini terusraten di kuburin dua ero imma rawdatun min riyadil jannah insyaallah sima muslim mu'min au hufratun min hufarin niran sima yene telungir manusia kaisa kafir kedua munafik ketelu muslim sima magmasiat kuburin ebut dalam ini nang Allah subhanahu wa ta'ala ebut siya kuburin banges telung si manusia si telung grupo grupo Islamiyah no muslim suwi tagna maasiat nen tu se lodun se tu kelum ne magtinggal sambayang magtinggal sambayang gay diretso pag sambayang ne ngaro bente ni ero ne pamante me ke ponte sa Islam mian rukun islamin
kaysa magsambayang dana bikti bisara sahadat le bigya sarat asal asasnin bigya sadatin gay buhat delate etin nebut Allah taala ini pidi sadatin sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekule tibine sunagua ni atas puas amban magsarat le ampat ye magbungtinihin kaysa magsambayang keruwe magpuase ketelu magzakat kampat maghaji umos ampat nagpungtinainin miyan telu siya nagpungtinai puas ampat sambayang miyan ga kewajiban si manusia agemon ini pepita si puase bang manusia asaki dok manusia lela deren tinabah inege ne makazari muase gane wajib siya muase sumegua ni agenti ini pepita pasti bicara tri begitu samen magkaparat atau magkada samen iyan gawal siya muase umos pisi zakat bang manusia ko ako ko ikite bi ko sine sa manusia gane asin gi magkazari magzakat bisan manusia ni asin sumegua ga umabot si nisab na si inebe si gantaan na sin nakatan le dok bisan umabot si gantaan na ga umabot si waktu na si tahun gi ke wajib magzakat ga pinawazim si tuan wallahu subhanahu wa ta'ala sikite bi yen magzakatin yen pamante bi etin pememura wallahu subhanahu wa ta'ala sikite yen bi sikitelu si indra buale maghaji bang manusia game keges maggasto magpipito pisi masilharang ang Pilipinas atau bito naman kita biya magtapit so bigay kita maggeges gake wisiman pisikiti magaji so inin asal pardo tidak rukun amban Allah subhanahu wa ta'ala rukun Islam asal pinapardo sikiti bi kaysa maghaji banggay ka maggeges ga wajib sikaw magajiin Kiri magzakat bangga mabot bisan na arta no bangga mabot si nisab na bangga mabot si oras ne gepe wajib sa ka maginuin magzakatin mo sa dinikian bang bahay na atawa asa ki sa amin ano nen gepe ta wajib si kao yene memo sin sa amin sumegua bang dembua sambahayang ga ne malingkan gani balingkan geke o kepeg anu pinain ine be geke o kepeg ine bini geke o kapagandawa asal gated na lebeyan ne tahala atine lebeyan supaya ko geke kasambayan ine pain me geulamanin de besar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam paman lam yastati an yuwaddiha qa'iman adaha qa'idan sembayangin sisine manusia asal gatet niya lebayan supaya kita game magkasabayan sa amin manusia sisine manusia lela nikirende nike puas naman kabalig na sa amin game keges ng bahayang nenge asal wajib na sikita suma ng bayangin sige teges naman ng bahayang menenggehin sumegua kita ng bahayang ningko basta makasabayan at kita sa amin basta magkasabayang nga kita sa amin. Ina binin. Awe. Nengge. Tagna nengge. Asal-asal na soy kita ng bahayang bang kita ng bahayang nengge. Penengge turanin. Si kedua turan ge kita ko le nengge kung may pinta saki sa amin. Ini lebihan saki ningko basta ke wajib magkasabayang. Ge magsari ta ko saki atau ta ko ini sa amin. Wa man lam yastati qa'idan adaha mudfaji'an. Banggay ko magkagees nengge. Gaype ko magkagees etinan sa painingko manambayagin asal payatet manamalan ine. Ngayon ang kiyo miha ko labihan mo pabak peseddi pagapang peine bas ine sa amin labihan mo pabak pesari-sari sa amin basta nang bahayang kiyo. Wa man lam yastati adaha ima nutajan. Banggay ko bisan nagkagees. Gene hatul etin peseddi, gene hatul pagapang, gene hatul pahaya asamian bisan sa ene matanulay atau tangan nulay samian melinyas mian basta ng bahayang kyo. Ge manjari mian ine binin tininggalan sa bahayagi. Etin bisan matano
nagusa-usa sa amin, tinen ngilamo takbir. Ina na sa amin, like, halanya bersambayan na matano sa usain, duklay at talon sa amin niya, miyaan na ini, asal gay manjari, mag-gay ka sambayan. Gay ka manjari pinaita na sinsiki kung sikipayan sa amin, gay. Ubus, malam yugargar, bangpe, yene nyawanun lai dilem taman bikilen no sa amin. Ito yung bangpe ko makasayo. Iyan hinapusan parang bayangin, manusiain atau kewjib di sa manusia, bangpe lai nyawanun, ito din lai taman bikilen no, bentel bisa, niya pelai nyawanun dilem paran no sa amin, makasayo pekew. Asal masih pinawajib. Wallahu subhanahu wa ta'ala sikaw ini sambayangin. So, bang rukun telumian ko, terbisa namanya. Terbisa namanya. Magpuasa bang kol ke kau kole atau awak ini samian gana prine subena ganti ini saya ngasari maghaji bagi kau magiging tujuh Makkah gana arta anu dia problem masih kau Islam kau demikian magzakat bisa na arta anu enggak mawut si waktu ne luka tu mawut si nisab de samian Islam kau bisa kaya zakat gana problem semua bang sembahyang dia maga niya ini ke si manusia enggak niya kamalingkan ni prinsip ke dokter orang bayang begitu anak usaha ini bang teman niya apelai na pasno di lembaranno duk makasay pegawani apekalo samian GAN asal wajib pesikau in panambayangin tujuh Allah subhanahu wa ta'ala na in tagnatag na manusiain inasab si dilem pekuburan ne duk hininang wa Allah subhanahu wa ta'ala kunan ebut samian si muslim tadi bisrati kafir lay duk munafik ni suway muslim suway magmasiat suway ina mula-mula masiat nen ene pagsambayang ne hetinen nga ina mo sa amin kini may tibisrate bi mir aga awaga hininang kompleto atau aga hininang pinte ko ene kabang sarain kini may tibisrate bi sa amin hetinen mi hadis ine be dalil ko tibisrate bi ko ene bakas tibisra ko sigiti bi sa amin ni adende mati kunubol pe sebrado kisale malik Umar, dia aden de kinubur pong tinaine. Ubus masike, ubus ni kinubur mo na balik pong tinaine mian. Ubus tese pong tinaine na mian. Masike lesi luma de si pengbulan ne pong tinaine mendia la arta ni atau sin ne la mo dalam kubur. Tambah do na dalam kubur mian. Ubus tese bo ne gani akele pasan ne sedih ganya gana pagkambaran de sedih melingkan bigero man bakas nengane ne bakas nunggubulan ne pongti ne mian binalik piwe ne kinokos kumurin ne do ene arta ne mian pagkokos na samen kumurin pagkumabot lai si liyang ene palihan ene pongti ne mian ine pesek bepise na pepelosa madalam kumurin ebot pepegwa madalam kumurin palihan sa pongti ne mian ebot because terserah aku klaro because terserah aku sikit debi yan si pasalin na manusia tinantar ko sa pagsambayan kisah ubus ebot nubus gaan hinang na ine pabalik na balik ilapinan kuburin ubus mole to sa ine mole pisi lumane tinilawe na sa ine inapin na ine pin na hinang pong tini kumiyan so karo makaka ine pin na hinang pong tini kumiyan si waktu tinang kialum ne akanong kupin ne nubus inakaan na ne pinne pungti inumian gana magkirupangan gana ini gana biyan inang nagihap sumiwa magsambayang niya sumiwa mangkini magsambayang bang inapusan mo sambayang manusia li magsambayang sambayang sumiwa bewune magsambayang ne panambayangan ne si waktuye ne sambayang nen ine etinen ini be mangkin sambayang niya bang ni si etinen sungga na waktu ini panambayang ni kome ini rindu asal dumen pen naman kisapin tege inasab bang manusia asal dia letet dan bahayang ko deme bisa na sin magsambayang bilsray na sinin ge magsambayang si rembuale magsambayang so pagsambayang nen si dumen si eturan si dumen si eturan si dumen si waktu ni sama ni rendemian ni yan pangazaban wallahu subhanahu wa ta'ala ni dalam kubur sama ni etinen ilegasi sama ni pagsambayang nen si ini mian sini kam masayat lay ini at lay mian si ini bede si tahun ini bisa ini be pawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun ini bisa ini ayat Allah subhanahu wa ta'ala asal manusiain bisa bersembahyang
niya penugata si iyo Allah subhanahu wa ta'ala ebot di dalam kubur na samian sahabat ini dapat magsambayang ng pagya ini pahil-pahil. Si keruwa na sina salagi magsambayang. Huwag ka magsambayang. Rumay na pitek ka magsambayang kaya mo so magawa magsambayang duduk pang pitek kasi waktu nan pitek kaya ng bahayang. Nayin samian tinggal na sambayangin nayin gi magkazari duk etinin maksiat sa jihad jene maksiat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ubos paghangkan mati iin pangasab Tuhan ihin manusia si pagsambayang din kaysa pahil-pahil si keruwe begtinggal etin si waktu sinduya man sambayang iin hinidang Allah subhanahu wa ta'ala iin kubur nen pilihan nen ebot le dalam kubur kana sedih ini besar lima masalah sallallahu alaihi Numus si kedua sababan manusia siniksa dalam kubur ebot kubur nen ini nang Allah subhanahu wa ta'ala siya mian kubur nen ebot muslim binisrati baru meni hati dan mian kafir siya muslim inano siniksa Allah subhanahu wa ta'ala dalam kubur muslim lain si atas si kaisa duk si kedua dua bisrati hati dan si bagi magpungtira ini so kita uhangku bang sina ini sakar bang sina sali masyat dua ini yan pinne al-ghiba wan namima sina ini sali masuk sina sakar ko al-ghiba wan masyat muslimin masyat muslim sina sakar yati ghibahin yan ang ngelimut namimahin sila kita bakit namimahin tuyo ko mas ini pagbidaan ghiba dok namima ghibahin ngalimot ni sabihin demua an namima ini yang tinamimahin apa yung kosam ini pagbidaan ghiba bisara Arab daw yan bisara Arab ghiba dok namima magpangtirain hanggang na pinano ito may ulamain pinagana siya pinagsedisyo pinagtuot na siya si kaumbol duwe miyan piniksaan manusia dalam kubur sabang tinginang ni iyan magibahin duk tinginang ni magnamimahin so ikitawang ko bang sinasinan sinsali o bang sinasaka bang sinadelo inanak bang sinasano sa amin ikibar pumimahin piyong kumalik ini sa Arab giba bang siyakan ni Mungkin disiyakan, tinende, pitin aja si bian derekano, iwahin ngelimut. Kueng bustan pengelimutin mari. Tapi kotet, kueng bustan pengelimut tapi si pung tinitin. Hetin ngelimutin, bisrahan te si Omar, bisara ga tekelene, ubus bisra lay bang tekelene mek estelie. Hetin ngelimutin. Izi tarif nen zikruka akhaka pima yakra. Yan sabut no pung tinaino bisrahan no lay bisrahan ko si sirul mag-aib siya. Bangi suga tekele ko ka tekele sirul bang tekele sirul bisral bisra ko to jele hetin mag-astra sirul hetin mag-aib yan. Hetin mengelimutin. No musikedo pung tinaine an namima. Ina hetin namimahin. Ini naklul kalam bainar rajulain. Etene megbobisa amban antara dembua manusia bisa dembua manusia sampai mekepegsasa manusia ini. Ni etene bimahin. Ini megbida. Berit TV. Megbida heti ghiba luk namima. Ghibahin ngelimut, yan namihan, bang bisara-bisarahan no pong tinainon, ga tekelene, ubus bisaralay bang tekelene, maka-estelye, pag-ietinan, maka-ibiyan. Igibahin, limutin, ge makazari. Iyan manusyain, bang ngihin, ang isuyak tukelum, na bisa na magsambahayan. Bisa na nagpuwasan, maghaji, magzakat, bang siya kikahinang nin, hininang mo Allah subhanahu wa ta'ala siya kubunan ebot. Masyat yan, masyat yan. Iya. Makaibi bisarahan tabi. Kung tinitan bisa mi anda tekelene, ila si Pilipinas le. Bisa bisarahan tabi. Ila si Siddale, ila si Riyadh le, ila si Atakan Tagni.
Ubus bisrale bang ite kailan asal mag-estaliete ihtinan limutin masiyat tuju Allah subhanahu wa ta'ala min kabair ad-dhunub gay makazari samian ubus kedua an-namimah namimahin sehingga ngoto-ngoto koto-kotohin namimahin Itinan nagbuwa bisara amban ng buwa, bisir ng buwa, sampai makapagsasa, binisar-bisarahan nila. Magboro ni. Namimahin sa amin. Nagkihimahin na kung yan, kung pinimbinan yan, itinan, magsabot, ng buwa pong tinaitin, ga tekelene si waktu tekelene mag-astaliye. Pag duk nagi magbono maglatag bisan pebenal bang bisara makala ati na sakay magkasari pinasampay. Gena magkasari pinasampay miyan pagpi asa ni pitnahin. Ini pitnahin na pinuin al pitna naima. La'an Allahu man aikalaha. Pitnahin yene bidibidin. Pitnahin yene mengelimut liduk manami megbobobisralay pitnahin nubus duelay tuli-tuli yan etinan pit mengelimut-limutin duk ene megbobobisralay priyangnahin siyalay so sina mengusaasiyahin sina mengunsiyahin gay tamamun manggero ene menghinangelay etinan mangkin pin nga pitnahin makin pin ngape mian namimahin bang sugay pinagua ang banyan we aaming hinangili ni na si waktu na pin pegua ang ban sinesina na pitnahin na ruklimutin ne kata kutokutoli ne pinagmukaan na pin Allah subhanahu wa ta'ala ene mengunene do parkala ni ini pegmurka de tete murkain pinuin mian attardu min rahmatillah ini pinatala ni Allah subhanahu wa ta'ala amban rahmat ni ina manusia ini pinagmurkaan itina pinay la'ana Allahu man aikadahuma itina pinagmurkaan Allah subhanahu wa ta'ala si manusia ini memengun ini mengalimut duk ini inule nami mali pagipit na iyan klaro na sige tabi gay makasari masyat sadhat jana masyat duk amban sababan atin ang pinambuha ang bansababan sa hadjad na sababan pesuro si pagtigal sa bahayang Muslim bang tahinang na yan ay magpitna-pitnahin ene mengalimut-ngalimutin nung yan ay magbubusrahin sa amin sampai kay pagsasa yan ay ikawaman sa amin yan yan makasari imian inabinin mian maasiyat sa hadjad maasiyat tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubus yan hadis samian may dalil ne dan buwan ban may Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian misarai pinne mian aine be dan buwa oras Rasul sallallahu alaihi wasallam mian ine benin lumenga dia misita si me kuburan ubus paglesi waktu misita ngeddo iye so palingan na sabi ngeddo iye duwe ene ko bisrate bede luin ngeddo iye ene dawan rule dawan ine normale us kinepa ko ene kinepa bige me karupak iye duwe kubur neta duwe de mbuai de ke pagi lesi mbua kubur de mbuai lesi mbua kubur samia us ulali de sahabatin bangway hinang Rasul sallallahu alaihi wasallam siya sabi biya hinang niya Nus mengkapen ketahuan bi, yan penne do kuburin penne inasa penne si Allah subhanahu wa ta'ala si penne pengasip si penne sahabatin we penne Rasulullah, we penne. Nus nakahan do Rasulullah yan sahabatin penne demoyan penne yam si bin namimah. Si waktu na penne ke alum ne terbehunen ko bisarabian. Kaya kini magsasa manusia. At magbobo bisara ang bankawan pisikawan sa kaya magkapagsasa. Ito yung magnamima. Si kedua pende, manusia pende, mian telu tebiri si kapat, si ketelu sababan, yene bang iye nagsuci amban bakas temengian ne gehap pagsuci. Bersama sa pamupo do sa miyan, sige. Gehap pamupo iye na manusiain,
mian pagsuci etin bangia bagas mange na mian hapdu mege teriya mian mege pupu mege koso urat kali hapdu banggai ini sababan ambansiin yene inazab pinne wallahu subhanahu wa ta'ala sepedi pedi le pagazab kubur dan ebut dalam laisa dan ebut hina wallahu subhanahu wa ta'ala kuran ebut sababan amban bang pinne siye duk ini sikitel lumange gehap pengoso de pagsuci de urat dan samian nusin sikitel lu mian di diraja bisrahim mian yene adamul istitar min al-bawl sewaktu kita mane magsuci si mian yene bagasmang kita bagasmang samian lela negerente nege banggay hap pagsuci tenbi ubus gay suci taabot silang kubur ini bet maksiat si kita bisa jaji maksiat tinang tenbi Allah subhanahu wa ta'ala tandaan pengasaban kita bi Allah subhanahu wa ta'ala pengasaban si muslim Allah subhanahu wa ta'ala manusiain bang manusiain magsuci gay hap pagsuci nubus natin asal aurat tapi silang buwa coba bayin may pengutin ero bisrahin tu pasal aurat pasal kesucian tapi ko kuing gepegay inazab buat Allah subhanahu wa ta'ala bang manusia teriak dia baru kita berbincang insyaallah tidak aman masyad le bang manusia aurat nen dumen de sinuci we de kuing mani manusia man disaga inazab Allah subhanahu wa ta'ala bang manusia etinen gere nuci auratne nasinin suci na aurat dan sudah ga hajjahatul lene pasal pamangi bagas mangi iya usga hape muku ng tiri abian usni sabdang buwa ko enge pe manusia in bang aurat dan gete suci ne nasin suci aurat dan sudah ga hape suci ne ina manusia ini bingi nuci aurat ne masalah kabe lawas ne lalai now ini manusia sa ingin ini box tebi amen yene manusia geruci aurat ne yene manusia menzina sehingga pipilin aja samen aurat na si ini si dumen sahaja samen namanggi sa pentege ina sa Allah subhanahu wa ta'ala inin mismo ne tidak asal mange puri-puri mange itu hajat sumegwa ga mopo pesa pe mensuci pesa pe hajat uwa pensuci ne ina sa dumasi Allah subhanahu wa ta'ala nagwain gene bang manusia pente ko ini awal Rasulullah kalau kita nakinang ne kirendihan ne kilalahan ne kasamian asal osal ni aurat nen asal na sinuci we ne pagi manusia yang bang nang osal aurat ne samian men si aurat halal si asal men asal ini semua kan dari sana sini boleh diserah boleh asal mas haji pe ini haji pe dusen tuju Allah mas pesong pe dusen tuju Allah subhanahu wa ta'ala nang situ sinuci we aurat nen semua kan haji dan anu enggak pinti ne enggak etinen lai mian dawa sa aturan naman namalan nagwaing pe bang etinen aurat dan usal ne duman defendisi waliyaz billah sebagai kita nak kena kesamian kita bikemon tege mian linsungan naru tege mian luma naru samen kemon na insyaallah kay makaib sige TV bang dalam sara bisa ke famil andanu kasamen basta dalam sara kana basta rahat sige te ambat tigli bisara manusia so basta rahat sige TV ne magkamali itinan talangga tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala balik sa Allah ta'ala siya naman kita bisa pasal maganda rin kahit siya ngurong iti maangin o kita mani o kita bini sa manan naman na siya pinti iya pag kita nakuha tabi na may duwa nakuha tabi si Fox o si Mas may nakuha tabi sabi nin na magigas magkami mga ako na bahay na kuro ginag wala na ako na gano'n sabi nga do kita mani pinta sa mga pusaka padahitin ang buwang mata ni pe gusto kita magkano sa manan ubusin sige klaro niyan tinan pasalamangi dagi ti metin lu ti amen misikat ba sa met harapan kan bi binain au saya gay da basta ti bisin ipinti sa men haji dik sige ti sumengu bang sa Allah subhanahu wa ta'ala haji ti ge makazari tinan ni hinang ti yen parkala le sawan pe eksan kiti bi Allah subhanahu wa ta'ala taawot si dalam kubur bang tirang ti saya ubus mian pesuno سكامبطة سكليمة الصلاة بغير طهور وعدم الانتصال المذموم مما نسيا دكا مقديراي
niya manusia asal gege folks magsambahayang. Asal basag pagsambayang istiqamah please pagsambayang. Sampai magsambayang ni gege men mag-ayil. Ini hawa basag pagsambayang ni. Sayen. Na, niya maadi ba saya basag pagsambayang ni sa amin. Sampai ini hawa basag panambayang nin. Gene pwede bisan dapat na si waktu sumeruha. Gene bisan magabagay ng bayang hadja pipin hadja sa amin. Nan sini. Da itikad na bisan pwede ba sa hinangan magsambayang. Magsamasa daw magsambayang na magpatiha, magtahayat, magkikemon na kemon tirmo magsambayang ni. Sumeruha, yini hawa pagdiri hato basag nin. Gene ben magabagay hato gene ben magay. Nang bayang hadja sa amin. Inin sababan bisan pwede ba sa amin sa magsambayang tinabangunin. Bang sababan iya ng sampahayang gay magail pangasaman niya taabot dilim kuno Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa pitingin ang magsampahayang niyan gay magkasari hinang li sampahayang bisa magsampahayang manggay magail gay magail sa amian bang ko magnambahayang asal subay ine kung na ito bisrahin yan ay kunsi isin sampahayang kali asaddi magkikita umasag dilim sampahayang ito yung pisik sampahayang subay kita magail sa amian magkito magail ka sa kita niya sampahayang sababan tawanin sampai inazat ke Allah subhanahu wa ta'ala bangko ng bahayang itinan duwin dalam udu wa adamul intisaril madlum si keenem mian yene puas ang banbangko ng bahayang ge mag-ayil inazat ke Allah subhanahu wa ta'ala inazat ke Allah subhanahu wa ta'ala ubus pesuno si keenem yene manusia bang niya manusia pamantibi pa bang niya manusia pampamantibi teki sa miyan inanyaya buka tinabangan mo itibi ikka manusia sa amin asal taanyaya tiit salamata-mata asal inanyaya mong sikit ilaugan asal sa mata-mata ilaugan asal sa mata-mata asal inabinin bang sarain sa amin asal bisan do iya mengandangin asal pinaraag po iya buwag asal benal na sa amin umuslo sa mata-mata manusia amin kisaksian tabi kitauhan tabi sa amin buga tamangan tabi pampayaman tabi hadya yan ang manusia li mamamayam li ato mangga manabang li sa amin inazab tabot silo dalam kubur ni tabot aw dalam kubur Allah subhanahu wa ta'ala sawan sa yan pasagaran na pong kinainin buwasan kitauhan na asal hak na tiyan asal benal ni inalay inalay bininsana asal kilauhan niya buka pa yan butinaba pinampayaman o pong tinibuslimin sa amin si waktu manusia yene mamasagad li sa amin mati tabot na din ang punahin ng ebot Allah subhanahu wa ta'ala punan sa amin ito dahil tining kita pasagad bang kitauhan tibi mian asal kasibenalan sumagawa si hal po ito mian sumagi tibi kayo magdairay mulus lahat tabi mulus si inabinin si lahat tabi ko ito kalan manusiain sumagi pagdirian pagipin Allah subhanahu wa ta'ala in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin lusi kita ko ito parkalain asa kaikahan inabinin sindikato sindikato atau pinagdupang etin pero andang do kerupangan yang sama sekitar samian niya dalu magsasa pasal arta niya dalu magsasa pasal kawase niya dalu ina na samian dakit ni magdaira iko ito payaman tabi parkalain sumagawa bilsarahin to si harap tabinin bang si kasebendalan ten asal lu inanyaya sa mata-mata manusiain kasebendalan netinan samian ubus buka tamangan nene manusia lay iyan suwe patut tamangan ti inibinin miyan tabot silo kiamat anilang kumun ne yene manusia mangga manabang lay si kasebendalan sa amin ila itinin inanyaya manusia pagkainin tabot nilang kumun inasabi wa Allah subhanahu wa ta'ala yene saban nene sangat nene si kung tinin sa amin si kalime mindiri itinajaraw isiko ito mian gaanaruatin niya wallahu alam sumay masih kau niya ini al-ghulul mian pil magnam min al-magnam ini may si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam si pinta si ko ito si pinta niya nagbono na nagbono magjihad sa amin ay mujahidin ubus ngandag siya may kaya doon si pinta siya daakan naus pinta may 20 30 50 sa amin siya nagrupuhin ngandag yan
Tedo de kemon ene asa arta kontrale tapi dengan daksi. Iu ne ke sindu ne ke sinapang lu ne ke ine samian. Ubus arta tedo le asal domeni sirembua. Domen si nekura, pergi nekura iye. Domen si bian ine ruk ine. Sumegua si kemon ene jihad le samian asal suai pegdegia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwaktune pi haja samian etinen bono de iye nekurain. Sumei kemon bakas etinen bakas telebe de tedonen dagan de damban etinen enune ga pin si aku. Dati wa tibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumanen miskin taman miskin diki taman diki. Bangien ang bahayang les lumane si palihan na ko itu si Madinah mian. Ke lumai samian e pengupalan mian. Bangien ang bahayang si tuthajud. Pesusud iya ada bang peteka tuli Aisyah ubus betis nen bang peteka usa ubus si pesusuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini awas sikut bilik nen. Ini awas sikut nen. Diki. Demi ko me rumah ko itu nanti palasyo na rumah me ikingin atau palasyo na rumah no Quran gai. Iya na Quran amba serta iya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu amba Allah subhanahu wa taala. Ini hawa itinen gai do ne karayahin do gai do ne episode sabian sumegua bang niya bakas dagan we de tedo da ban sabe de tinen nuk sahabat den duben pesi den dangan sumegua si kemo si dembo oras megbon osi si Khaybar tewat tebe de dembo ay man ite da Khaybar ngandag si us sige ngandag samen tedo de kemo me ganima tedo de kemo me dagan me karta me enure me kontraren us niya dembo dembo sahabat ne me an ina binin ga tekite wome sindoehan we de sabe ga tek section we de ni ine do nen tinepuka no de amban ere dagan de mian ene bangko ide burda atau etene ete kome pente sem examen atau abaya sem examen ine do tinepuka no de amban me sahabat ne amban me sindue men so de me bunoin sampai sahid ene me do mian sahid pag sahid kinitauhan we mian Rasul sallallahu alaihi wasallam kinaka inakan we sahabat sinduhin samen pas sahid de pas anu samen pulan sahid ne ubus pin de masa dalam surga de ubus bin sarwa we de si Rasul sallallahu alaihi wasallam samen sahid de anu ubus pin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga pin de sahid pin na kami pin masa ga pin de sahid sumegua kalla ga pin de sahid asal sebenal bednal pinne inni ra'aitu fin nar fi burdatin ghallaha aw abatin ghallaha gapit sahid asal akto si Rasul sallallahu alaihi wasallam de samia si asal kafir itu pinne sahid pinne pas sahid si pegbaruan asal sahid tadi gane mole sahid pinne inakan lai bisrail si Rasul sallallahu alaihi wasallam nakane samia pinne ga pinne sahid sian ga pinne sahid sumegua akan pinne kam masali pinne tiak tekite ku pinne ile dalam neraka jahanam sababan pinne ni pinne tepukan na ampan kam dan buat dosembe ga pinne pegua ni sikam edo ne pinne di renande busiku sikam ni sikemon ni si muslim kemon pegdeye ni kemon ne daganne sababan amban ne dagan mian tedo we ne sembe ane atat dikirikit mian ien mekesek sawan ien etiterebukan we ne ine dagan amban me sewe den mian usir etinen mekip de seke dalam neraka namin buasal akto tadi sahid sebab buron se waktu man sahidi mati sebab buron mian pinne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga pinne ye mekisek surga sababan pinne arta diki tine bukan amban ene me sewe mian nakan mian isab panadi pinnas mian akanu pipinne kam maka si manusia pasampai mabisaraku ini si sinesine sa ipin na manusia bisan mate si pekbonoan sumegua nangkeo etinen inabinin nipo ga mian ngedo amban medangan le ga etinen ketauhan di pinne de kisek surga bisan pinne sa ikalan den mate sumegua magede ka kisek surga sume mu'min Allah subhanahu wa taala duk sumege ngakra sana segbonoan Nayan mian si kuito nga arbin tania. Sabi ko na haja inshallah sa amin may kung tinatin di si kuito sa amin may ngandag siya sa amin inshallah may musahidin inuin na itinabang pengkit hinang may parkala alay asahag ka na kuwat Israeli bang ene arta sa amin itin si pagjiharan dagan sa amin
dimensi nekura dimensi bais sumegua pekberian si kemon manusia ini jadle mian supaya mian sesali isali ini pakas peglug dan tedo di sana mian amban ini mian dagan dari na po sa mian tamini no tebisratin bi na murah-murahan mian mian sababan etinan pangasaban manusia siksa bangin dalam kubur samian bagi ko tebisrat tebili bisrale bilik tebisran si takna kuburin lahat ko rusap matusilunyahin mian etinan pebelebean wallahu subhanahu wa ta'ala kitabi namus adakala kuburnen hab etinan ketekhanen duk adakala lahat ketekhanen bang malat ketekhanen emen sabanen tiok tukelum na tu hinang wa ena samian masyatinangnen lahat ketekhanen en ebut pagi bang mahapin insyaallah pagi tibi na ko tibi seraten bi etinen aku ada tibi seraten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bi etinen al qabru rawdatun min riyadil jannah etinen bang mukmin etinen insyaallah subhanahu wa taala ada kala kuburan ini nang ambane me etinen labe dalam surga aman dalam surga Allah subhanahu wa taala na po sa ambane mo murahan bang pari kita biniligan Allah subhanahu wa taala aman dalam siksa sina azabul qabr mian do ini nang kurten betinen ini kahapan tab kini mate na insyaallah semana balik dia pesukbat da tahat da kamabsen insyaallah bang bot umulu payamantel isa bang ini na pain me hinang tebi tu si waktu kelum tebi supaya tampil siksa kuburin sikit bisane insyaallah mudah-mudahan semana balik na bang bente but umur yatin pinabot kita Allah subhanahu wa ta'ala balik si lian jumat balik hada wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam.